lutalo nnyo mama tulabye. Mama tulabye nnyo bannange. Mukole mukwano ku mama. Omugenzi obwahati karemire juramu emyaka 48 okurga cyaro cya Kengwe omugombora cyazanga district ya Rengo yashangwa atirwa akapuna mutwe kandi aferireho kandi omutumbi gwe guri mu muryango abataka kuba murebereho nko kwirukanjira owa chairman w'ecyaro nawe akaterera polisi ya Rengo kandi ogu yashangwa ino butaha mutwe kandi atibwe munonga. Okurgira abataka batushobora okwenjeri eyayisibwemu kandi bagira ngu eki nibakiteeka aha minyeeto etarikwenda kukora kandi bakwenda ebyamangu mangu. Nankejo enyondo nkiina bamuteeka ekyendo omu kanwa kunuya bamukoma omuguha omu maraka omu bwenti bikaahoyo byamuzeigeramu pango bamutiramu era bamwise omu busaasi abokuba bariko bayize kumutera empango bamukwata nkaha munwa kikamuyona yamuhoyeramu enda yona yehagira kikolera misho gona gatukwire namino gasherenye kandi amino gega gategerenye atakamanya ngo waraguma munsi wogo twera tujye baki katera tino musara akora cyarajhangare mu owito mushijo koja wanje nomure oguno koja no muntogo abena nyamba buri kimwe abe naye ndachi achempereza ugarhanga wangatarhanga thanga tari yanguzata na sware paringu habamtire mpango na ida kwatera nabata hibari nabamthana kwabashweri Munyanya omugenzi asime kosiranta yashobora kwashembereyo kumureba izobe lyanyu mwabazyo atine buzubu nakana w'amakora agagamukangire kugamushikireho ukurwito ngashemeye kumureba ivyo nyiciro ya wanitarakire kubandira cyesho mukashasherizo abatine busibu kuma imyaka tumaze nawe Namanzi Mary Urinyamwando bwahati kandi uri umushomesa yashobora ko mugenzi atuyire aine ubuticizana na mdonga nshonga zitaka n'abantu bamwe icyari kugira ngo iki kibasa kwanje cyumuryireho kufa kujyana ngabo musajja ati mwatanise mucyo kuteka mu ibigorora mu kibana nangamba sindabira bakanje ntukeyonda rubiya bisanze muye nakora tu nabijyamu kati oyo umusajja oyo yatuguze ekibanja najja nansanga wananga makubulire tiye bawo ngenda mukola akantu letajja kuzinogeza sizoni Asimwe Isa urucyamano w'ecyareki yayereko kwatwaho abwenjiri y'obwisi bweyonjira mu cyareki ari kutugira ngo eminyete nyingi terikwenda kukora kandi abo abarukwatwa nibarikurwa ari kugira ngo bwahati nawe bize nibamurumba imfunde z'urukikishatu ekiri kumenemesa kusara nyecuro abo kutina kushikwaho obuzubu birinkwe byagenda tibisuromwe tibabiri bizire nibita abantu ahe cyari twino obuzubu bw'abishabu tinkumanya okuturukiza kuhendera n'ensongezi kutureta stamile tukagira omutima gumwe kwirwanaho tukareba twakubasa kozesa abantu aba tukabezuna nitwe kenyine mbaza kugira ki okurgira ariko kuchondoza abw'imshange mu district ya Rengo Sylvia Msakona yajimirwe chikorechi echobwisi kandi yashabataka okoragana nabyo kwerinda okurebuka ngo batunga abo batemu taba buli kinomu n'ekyamaani nga kwali alina information yonna enatuyamba okutegeera abantu abo isaba otutuukirire tulina poliisi yaffe ey'okumpi ey'ekyazanga osobola ogendayo n'obawa information bwekiba kiganye otambula mpolampola n'ojja ku poliisi embiriizi ogu yashabataka okuma obusinge kandi batakashisha ebintu byabo abari kuteekateekwaho okugira ngo nabo behare okujunaanizibwa nsaba ekyalo kino n'abakyetoolodde tukuume obuntu bulamu tukuume emirembe olwedde omusango weeguli tuleme kugenda mu maaso okukola ebirala by'oteebereza ate osigale ng'oyonoona ebintu by'abantu abalala
don't take advantage of the situation and you commit other crimes. Ekyanga eki nikigamba okuba kiine obwisi bya haiguru otiireho n'obushuma kandi abataka omu kyanga eki nibashaba gavumenti okubiirukangirira ekabayamba. Amakuru aga gashakuka Bashir Karema abwa Tayari West omuri Rwengo.